gawa ku tanangi Pak mi gawa pato din ang kalingay iro idi tilaw kurikuangi melo kita masuruga atau tia kita neraka jolo Pak iro idi tilaw ko kuangi melo kita masuruga atau tia kita neraka si dina ya yakin 1000 yakin Pak iya ko bahasa kalau me paki pas melumana kita masuruga ampe tilaw opo patama ka suruga mape de tilaw maka de upang aja lalu tapatama ka neraka iya ko tilaw maka de opo patama ka suruga wa dinatarino pak doang tapuang na patama ki suruga memang tetapi mega dosa ta lailul laki jolo toh lai balender ki jolo toh apa ipacingi ki jolo toh mapacipi napa ipatama suruga tapi komiloki maka da opuang tanda podo aja kasih utama neraka tak kena tarime padongan tapuang kade kode utama neraka kende kita mah suruga deh iya na tu ampe termasuk angka ibaca na kutu purma sempajang Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi'a laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sitina jasi patarakatan ra'sukuru kamarajata. Lauri syaraja kuasana pong Allahu ta'ala. Nasabah pamasina nan niyak kamasina. Terlebih papinya marilalana tutungata sehingga angkaki pada hadiri populi perintah na pongalla ta'ala na sabak tepa nanaya syukuruki papinya mena pongalla ta'ala na sabak isadari maka da sinin na yang menyemengi anu poliman dari kuangi tanna podo angkaki mancaji atau matapa na pongalla ta'ala mancaji syukuruta mancaji lalang untuk lolongaki papidali papinya mata lebih-lebih insyaallah. Salawan niyam passalam ala salabirana nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi nasri pamase nan niya salamakan minaz zulumati ilan nur. Jamaah maghrib, jamaah masjid Nurul Amin Palam yang insyaallah dimuliakan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan tim Armada Safari sholat berjamaah di Kabupaten Pindrang ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah putaran ke-803. Jadi putaran ke-803 Pak. Sudah 17 tahun kita berjalan dari masjid ke masjid. Aga akata meloki sapai rio renunna puangi. Rigo angkana ki purio renni papidalik nanani papinya mena nasabari angka ki matunga-tungang patatumi parentana. Nah hingga insyaallah wadding ilolonga riasangi fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Teman-teman lebih ke hadir jamaah maghrib insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira iro idi milo mana kiro mau pak deh nagalingi jolon tanai mana ki milo mana kiro mau pak alhamdulillah insyaallah milo mana ki mau pak. Yang kedua, milo mana ki gapakala? Milo ki gaikala? Milo mana ki pakala? Mudah-mudahan apole ngata papole pamulina puang riwatwe termasuk ini na tau mo mana na tu pakala insya Allah. Tama-tama lebih ke hadir. Iya na menjadi persoalan sesena atutungangi Bapak Ibu. Na sabairo ajaran na agamata meloi puang Allah Ta'ala maki buara ki atoran nasabari na tu salama nasabari na tu lolonga pamasing nasabari na tu mopa rilebo na tanay Bapak Ibu sekalian lebih-lebih materi sermon na puang Allah Ta'ala. Tapi dekna sinin na tahu mangkalingai panguli na puangi aga je panguli na puangi pak bangi yeah. Dekna sinin na tau mangkalingai pak bangi Mario marano ko nang kalingi tawe bang yeah. Dekna sinin na tau masalangi nare ko nang kalingi tau bang na purio, na purannu, na sukuruki magai, na sabaiya ko tau matapok na sa ngalena na pamay nga alena masijak makadatami watwe tatambay umuru jatah hidup berkurang. Itu teman-teman lebih yang hadir. Nah, rigo yolina tawe lopi gau sempajang agar kira-kira pas sebarang na mega tahu dia na panui pangulina puangi yeah. Agar kira-kira pas sebarang nomor sidi pas sabarat dia na lau na sabak dia na makanjak tepuk na yang kedua dia na pahangi maka da iro pak bangi panguli yeah. Tanay ki gare kira-kira kuno tuli isi dia tau lawa bolata na deta na lawa magar tasading ya kue kalime sa sosiwan nil tuli lawa bolata melo ki malingi dalle na de na lawa magar tasading melo yaling amau pekeng melo manangapo ki dia salama melo mana ki mau pa. Yang jadi masalah nolli ni puangi mole lalangin awat di kisalama lino salama akhirat ternyata mega mo pa seji salata di nak bola riatina maka dia ku bangi tawe yulli risisena dia sangi to matapa sangi salat Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Teman-teman lebih ke hadir. Yang ketiga risesena atau tungangi Bapak Ibu sekalian okoniro madari tak kalupa tawe nasabak marummo na pajoka akalanna magi na pajoka akalanna make gatau de na lo pigo perintah na puangi dari sapa alasan na de na pigo perintah na puangi itu teman-teman lebih yang hadir. Jadi kuitanai made mas sampajang maripoka ta di kumakutana ki pamu paja maripa kira-kira panna paja ki maripa mati pi iya apa salama tutuo pasti si pakata ki murusu aleta pa no kotoni ro kodene rissa sadari aleta matoro aleta makada iero idi matu melo ki mangolo ripong Allah Ta'ala kami lumana ki mati kapa de
Angkat dia mati ko ah Milo mana moki mati deh sedia moki melo ni kuna ya makutane rupa milo mana mau mati sedia mana mau mati tapi kutane makada melo ni nakada jolo magiro kira-kira na depata melo Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat angkane malaikatul maut podangi nabita makada Muhammad nadapi ni wattuna pangulina puange tapi napapite ki melo ki gay tambay atau pekoy aga papi balina Nabi Muhammad mudani na ripuatku umana Nabi Muhammad pa magay Nabi Muhammad itane makada melo ko gay tambay umurumu nakada mudani na aku puaku umat ni tanay magatosi jolo ini Bapak Ibu sekalian angka purma bali na kada ampai Nabi Muhammad melo na sabat ya Nabi Muhammad tahu ijami matama suruga ijami matama suruga tahu ijami degado sana tahu ijami salama Bapak Ibu ini dega jamina menurut ini dega jamina kan angka jaminan na nabita aga jaminan na nabita kullu ummati yadkhulunal jannah sininna ummaku isa suruga mana ya. Kecuali tau tia mancaji ummat tau tia tama suruga na yana rumah masalah milo mana tau tama suruga dia tahu tiapa ya tahu dia lagi na sempajang temamukai sipana coba-coba tanai kira-kira melo kiro tama neraka nah kada niga melo kada kak kendi ke pelo melo tama nah kada mi satu tama suruga iya ko melo ki tama suruga iya mogaro na puelo ipuangi ipigau nah kada dia apa peneru leyero ako ni rumah salah na pa rigo melo tatama suruga na tanya lalan na suruga yola kendi kilatu sidi yang kedua kira-kira ya komelo kita masuruga na dega goncina ya katani Dena mungkin tamaki. Yang ketiga, kira-kira gayule kata maya suruga komege timbang aja na de cenge. Kama kero pa. Taneki pura manamor tareki ngamalata. Pura mo kero tuda cinam paro reke-reke ngike garomega. Kega mega kira-kira jata atau deceta mego pijae ya ko iya pak urasa de na mega jata mage pak nasaba si sengi mas sempajal 5 waktu dosata iro laba enak dampengi puangi na lolo dosata mas sempaja siki mundrie talolo si dosa antara sempaja si bawa sempajang mas sempaja siki mundrina tasusu si dosa antara sempaja si bawa sempajang mas sempajang ajumaki mak kejumaki talolo dosa tesiminggu itambe talungaso ni gajamiro nabita taneki mego prodosata Bego apa kah? Bego apa?
iro ya sange umuru pak, iro ya sange umuru detona kadai tau masih jae mainga tau masih jae masampaja ta masuruga detona kadai tau metem napa mainga ta neraka detona kadai ya ku masih jatau mainga mega palana deto pak dega je pelik napa wiaga mata makadai ya kututoba na ya dampengi dosa tamapuran laloi toh ya kututoba na ya dampengi dosa tamapuran laloi berarti ya kututoba berarti lisuki pada anak laloi dega dosa ya nah de pematu namiga ipigau deceng tapi karena toba ni dek nanang kita pigau ja tani ni gare ke gamiga napaki siaso toba ta na iro salama toba ki dia nanang kata belle dia tu nanang kata kalasi dia tu nanang kata legagana tawe cai toba litu pi astagfirullahaladzim purani masana mainga ki subuh purani masampaja loro purani masampaja ngasra pura masampaja mengribi mati ki isa tanai ki gare kega mega dosa tanah decet mega kega mega jatana deceta ha mega deceta pa na sebab pamula pema ki tuori watu tobata pamakero pak namun 50 tahun umur tak natutoba dosa tamapuran lalu ya dan bagaimana kuna terima itu pak tapuangi syarat na aga taubatan nasuha matunga-tunga kitoba tania toba picuk ladang yes maaf aja biasa toba picuk ladang ya kau mau pasai ampun dok kau keren ya aku mau pasai ampun bo tapi sisa apa aja masalah mau pasai nalipasi nanresi ya royasan toba pecuk ladang apa angkat tu papi beli na pakan dari pecuk ladang nak kedai di malun rak kode galadang jadi masih satu year apa ibu sekalian nah tomato melebihi hadir makanya tomato melebihi hadir termasuk ina milih pakan kerilalan na tapat tahi mage pak na sabab puangi makadai wala tamutunna illa wa antum muslimun aja ki gaga mati sebelum berserah diri sebelum muslim nah tomato melebihi hadir di pagatasat ditatuangi tapat tak di pagatasat ditatuangi sempajat tak na manasa ni dia tapo bangi tahu tapayala pakai makan jae tumalala lo masigi tumak jenne tutakabiri mangolori pongan Allah Ta'ala tumak pesak diri puangi mapesak dikir Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam kira-kira Bapak Ibu madodomo pagoro tapat taripuangi degar tayakini maka dehai dena mungkin dena patama ka puangi suruga ha tapi tanai mana ki gari de pada mereka waktu tanangi Pak Mega pato denang kalingai iro idi tilau ko ripuangi melo kita masuruga atau tia kita neraka jelo Pak iro idi tilau ko puangi melu kita masuk surga atau tiap kita neraka si dina ya yakin 1000 yakin pak iya ko bahasa kalame paki pas melu mana kita masuk surga ampe tilau apa pertama ka surga mampe di tilau maka de upang aja lalu tepat pertama ka neraka iya ko tilawi maka deo pa patama ka suruga wa dinatarino pa doanga tapuangi
na patama ki suruga memang. Tetapi mega dosa tak, laylul laki jolo. Toh, lay belender ki jolo. Toh, apa ipacingi ki jolo. Toh, mapacipi napa patama suruga. Tapi kau milau ki maka dia opuang tanda podo aja kasih utama neraka. Tak kau nak terima pada orang tapuang kade kau dia utama neraka kene kita mah. Suruga deh. Iya na tu ampai termasuk angka ibaca na kutu purma sempajang Allahumma ajirna minan nar. Oh puang aja lalu kesempatan maka rina rakamu. Iya. Angka tu pak doang agan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Oh puang paitai kak decin na lino, alenga decin na lino. Wa fil akhirati hasanah. Oh puang ale tu kak decin na akhirat. Wakina adzaban nar. Oh pun pabele ka poli pacalan na pinarakai. Magi rodita kade. Oh puang alinga di cin na lino. Ali tuka di cin na akhirat. Patamatok suruga. Madi nakor pak dongeng ide. Dah? Apa di cin na jelini lawe, di cin na akhirat. Pasti samu bawa ni. Oh puang ali to di cin na lino. Di cin na akhirat patamatok suruga. Matu makadani wakina adzaban nar. Oh puang pabele ka poli pacalana api narakai. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kau terima Eropa selama ki. Kita gede komandre ki. Agak tu baca. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban nar. Ki. Magir maka de upang pak barakah kak dalikku. Pak barakah ke ngak tutungaku. Upang patama kak suruga. Dito nakor deh. Maka dia tu mi pabele ka poli pacalan na pinarakan. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya ada banyak timbangan ilmu Bapak Ibu. Maka dia ternyata termasuk ia wat di mapacalangi tawi matur serumondena pongan la taala andre tameri watangi. Inungat tameri watangi. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu sidi. Yang kedua, upuang, maka dari kita dende upuang alenga di Cina lino. Magi pak, nasabak maromo ang kataw pak, nasabak naruntuk di Cina lino, nasabari wading icala ripuang. Magi nasabak di Cina lolongan di na pake mape di Cina. Ulangi, lolongan di Cina lino. Tapi di Cina lolongan di na pake mape di Cina. Tapi na pake mi mabangka. Napake mi maborro, napake mi mapakatuna, napake mi kido salah. Padahal yaleni de Cina lino. Yeah. Tapi pak kita mata tu di ke dia tahu lelet de Cina lino. Yale ngasogiran. Korre? Yale pangkat, yali jabatan, yaring waramparan, yaring alumuang, tetapi dia nak pakai maringerar ripuangi, tapi nak pakai mitakak buruk ripuangan Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian. Biasa kirun tu tahu makor, pidik sogi pidik dia nak sempajang, pidik sogi pidik dia ni sepau. Pede sogi pede dene risa mewa ada. Biasa kirun tuto makoro. Pede sogi pede maseke. Itu gaga. Alhamdulillah ko deto nang keteruntu. Apa ko teruntu namo kapangi di mapat dia to tumitai. Aja nanapuangi mapat dia mapat apa kita namitai. Idi lagi kapang nule dia kena menyawata mitai. Cocok kira-kira. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian angka tahu. Ya. Wading ipitei di lalenna tama suruga yalenni di Cina akhirat. Mage Pak nasabak napigau mana na perintangi pun. Tapi titik kembalinya juga
di saat mereka sudah beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, ya, rajin bolak-balik umrah, ya, haji dan seterusnya. Tapi perlu, ya, perlu. Coba nih kira-kira. Ya kuma perlu teh maga kira-kira. Engkau lala tamu ki suruga. Sampai maka data wetannya aja perlu napunai aga pelik tulu. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Artinya apa ini semua? Ini sebuah adalah nasihat bagi kita semua. Bapak Ibu, akatana kurang peye. Nomor sidi milu ipakanja kita makadai. Ia kupuramui ipigau parentana puangi pasandre ni puangi pempalai. Ia lo pelikong kekurang amalata nasabak mema pak disengat kurang. Ang kekurang amalata nasabak mema pak kulet kurang. Pasandre ni puangi papasukui. Cocok ni kira-kira? Ilahi anta maksudi waridhakal matlubi. Idi mitu akatai puang sinin akataku koi mana midiku pasandre sinin renurioku idi mana mukupuran puang. Ini teman-teman melebih kengkade mage pak nasabah irisam makada iro idi mana saja kurang, ya. Dega suku tanai mana kigare ya garo kuma sampaja menurut di yakin ni rumah kede suku moro sampajata suku mo ya ku iru malo masaka pakutanana tapi kutaneki suku moro kedo na sampajata suku moro bateta tetong suku moro bateta rokok, suku moro bateta matulakan, tudang matahaya, de irisa makada mana saja de na suku, ilau ripuangi papasuku, tanai gigare, suku moro baca atau kuma sampajangi. Maka anjak moro batita takabere Allahu Akbar, ya. Laparan namo jole tepuan namo jolo imun ripisa nah dah Allahu Akbar tanai ki gare suku moro batita tepun itu tak ada Allah ia kumanasami uko atita letu timut letu itu metang kalingai engkau mu cek di harapan tapi aku makan Allah jelo maka sakanya yang kalinga lapasna Allah ya ku digaga akbar nah magani nah perintahnya takbiratul ihram lafaznya Allahu Akbar. Pakutana kedua. Suku moro baca Fatihata. Suku moro makan jamoro baca tema bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia itu tak ada bismillah. Letu moro bismillah tak. Nasu pa tapi gangkan na biro Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah iya letu moro
Makanya pamulana tapi letup di tengah na. Ina rupa yak kuragai. Ipasandre ripong Allah Ta'ala maka de upo makwami ro wisangi makwami ro wule. Tetapi karena angka guruan raji-raji ki matoli-toling. Makanya kaidane pake maka de kode pelek gaga pangukuta pas sukutoni patehata. Apa ia mimanca jisara de gaga sempajanna tawe ko de ga patehana. Angka mato suku sempajanna de ga patehana narek ko ba loi masigi mak beri jama. Hah? Asaleng aja nih di iman. Hah? Agak tuh saya minta baca tamelo iman. Kamakuro Pak. Ye di na suku baca apa? Ada tama capa masam pajang ale-ale. Ini lagi suku sebenarnya ya kita orang magai nasabak mega gangguan. Ya. Ngerti ini kira-kira? Nah, makutana sih kira-kira ku masam pajak makan jamur peringan rata. Hah? Kan jamur peringan rata. Insya Allah. Nah iya na romanca dirasa mana yang di madari. Magi roko tu masam pajak jama-jama yingerang. Sisana de tu masam pajak ya lupa ini. Sisana tu mak jama ya lupa masam pajang. Masam pajak ki jama-jama yingerang. Sisana tu mak jama ya lupa masam pajang. Tuh nggak gaya roh? Iya naro ampai pak angka pak bang. Sebenarnya kami pakai kelenge dega alasan yang lupai. Dega alasan yang lupai. Magai makat lupung onin na coronge. Iya makoko pae de naga kapa kampot de nang kalinga pak bang 5 waktu. Apa corongnya bawa kapal ngiwe nuli nadapi kapal lenga bila pa nanang kematu masih gi kolenga mana patujur atau lengairo tanna iya na oke sekitar na masih gi lepajinai oni ya na iya na rumah dari pa kumatan rela da imana rai maromo na liwo copo bolana bali bolana masih gi ku tak keboro pa ya tak dampangi ka biasa ka tanai tau oko bali bolana masigi mika lo pengajian ule pamakutana makada ka pura ni garuk batau pa angka tau talu kur sampai na masigi utaro reki motoro ku tuero da ka pura ni garuk batau na kada ide na jaro isangi pak makada pura garuk bat tapi promoji mengaji pangkeling ko dew tak salah na semat dew salah tak salah materi mamoje sa dinange tapi biasanya ko de na namoni mako pura ni tek bang berarti de nang kelingi tawi bang magi de nang kelingi bange ternyata asimat cerita yang jadi masalah mak beli bola masih ya, mereka tanah mana kegare? Kira-kira kega marep masih jalan tu, tahu mabela bola na poli masigi atau mak beli bola masigi tama masigi Hah? Oh, tahu mabela bola na masih jalan tu, masigi mak beli bola meromo masa bo. Tabe tak dampai kaya. Dia segatau ku pakan naik. Digaga cuma biasa kena 7 kan makwero pak tapi resanya agama maka perlu tesi peringerang ya apa maka jaga tu tahu pak liwa acana ko macuritai ni semanang agagai ko macuritai tapi sisan na lay tuntuk ke pak kau keng
Ya. Biasan ke kisah kurun tu mako apa tuli ka mata sia. Watuna sebelum mata sia kak nadupai memang nak tahu kurang kada ustaz. Ia romatu tersinggung matu ko macarama ki makada. Ia garo ko pure masumba tahu ko masigi angka rapalana. Kau aku tanah apa? Angka apa? Angka satu. Nah kadai kupura ki mas sumban na iya pura ya sumbangan na bongkar itawe. Na selai ni tawe. Ya sumbang aku kasih dei ni gaga puro dena na tapake. Angka mau pagarwa palana. Tata ipa angka palana. Magi pak psikologi na di gaga selai na riko di gaga anu pura mak diolo. Ya. Isapa kami na makanja kamu kurus ini. Yang kedua ya pele kuragu ki maka dede na gaga palanna tatamba ni ansane petuni dena digaja palanna pakai rumah pura lalu kan apala menamua yang pele ko makade ki sependapa ki makade ai dena ga palanna pak deni gaya ro gagai we magampang ni asumba siki pemang kaselesai pak daripada ya pengiwangi iro na pura ni pasandre ko puangi dah nakada ka agapi nakada sidipi persoalan ustaz nakada aga nakada itana ya pengiwangi rawan ni ustaz de ismelo tate si aga ni na paja tahu ya lalo ya no mapengiwan de lalo nalo masampaja subuh nakada ka bah jaja pengiwangan iterima ga apalan ko makoye. Nah dia nalo mas sempajan, ya dia nas sempajan. Kada ka aku mas sempajan miku bolana nak kada ais. Nah capa nih tuh. Ini Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Semua ini adalah sebuah proses. Natania pada idi buka ya tita, buka ita peta, buka ya kaletak pasan dari puangi makada meka je lau kega. Ya. Nah makada mana kitu? Pole ki ripuangi melo ki lau mangolo ripuangi tanai mana ki rogare kira-kira ia kongka punggawata surut jame si de jama-jamang na deta jamai mataru kira-kira lo mangolo ku punggawata iya kongka punggawata na suruh ki mak jama na deta jamai mataru kiro lo mangolo mewe siruntu mitau ki de magi ta mitau magi ro peleta mataru mate na puangi mareki dalle maring mareki umur mareki di singa awatangan na suruh ki parentai na parenta ki pigau perintah pigau ibadah na dene pigau terlalu paga mate kor ka pa den tapi yang keperinsi nak dah elo taga mate si di nak dah hey ni ga mate ni ga buruk ni ga bonyak ni ga lenyak ini Bapak Ibu sekalian ni ga icalla hai imun rito penerita ya kumakuan ni Pak pulupan nini pengajari tau make ya narukapan nasepong Allah ta'ala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim awatu walahum adzabun azim ulina ro nasepong Pak itu bangsa ni buta ati memeni apa itu ku buta bilo ko mamba puli kegi pengajari de mulai parbai ya. Magi pak tatungi atinari abutangi ya. Itu Bapak Ibu sekalian apa itu ko buta ati tahu ini di sepengajari pak malah yolo pimisang melo ipau naidi ya, ko buta ati tahu ang kemana jawaban nagagah ya. Itu tamu-tamu lebih yang kadir ya. Dena nakigu na peringkalingana iya ang kaje tahu pak napa ita pemakanan kepacara mematu nak kadede lau
Ya. Napa maka data angka pacara mama tu ko masigi na kada de loloya. De ulle tudangi metta. Tapi ko mado mengi tia cau. Ha? Urani ikala sapa si Bali. Napa mula paimeng. Ya ko mado mengi tapi ko ceramah de ulle tudang. Magi na ko pak tatu ni paring kalingana. Na sapa mana ni alasangin na de na pigo iperintah na po. Di na makiguna pa kita madicin na pa. Ini Bapak Ibu sekalian. Ega pa dicing ipitaywi. Di ni itay. Maromo anu maja iminita pa. Ang kami ruyan dito na sampajang madicin mato. Kamakoro de? Madarikan ka makoro kepada makoro. Kada hai ikot tamu na masampaja makulimukku ang karuyan dito nang kauruntu majenne madecemui iya magiro nang kamakoro papi balita de made tu makada iya di ang karuyan masampajang majam mato madecem mato magi nang kamirita pumakada ang karuyan dito nang kanaga sewajenne dito nang kana sampaja sogi matui. Ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu. Semuanya ini kembali kepada diri kita masing-masing. Ia tu ampai pa, ia rui dia sengi agama. Tugas kita hanya saling mengingatkan Pak. Si peringerami, si ulimi ridi cengi, si pisangka kiri majai. Persoalan data perimi irunang kalingai na amalak nang kengileh. Tanya urusan na pacaramay pa. Urusan tamana mendidik lisuri alita Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Magi pa, nasaba iya sengin pacaramay. Iya lemo tu na palolisu pa. Magi ni palolisu nasaba isa makada iya memupro kaja deje na berubah. Caranna, maaf ya, caranna makanjak manang paring kalingan tahu pakitan na tawi ni tana ang kapasapari tau pole mabela pa ang kapole malimpung pole urung ang kapole benteng kapole takalala ang kapole ancol tiruang karyango lapalopo karangan lapalopo kota kegapi lepangang labumpung madallo sarempo buah-buah bila propolena deh caranna mak kita mana ngirotau makadabe yang karotau baela popoli bolana lo mak birjama aku masigi masa iya mak sumbangi ku masigi manang kayak de lau-lau itu Bapak Ibu sekalian. Ini tuh mau lebih. Artinya apa? Lawan ini itu si peringar apa? Si raga-raga kiri dicengi. Ia ku persen nami nabi tak makadami. Ia ku dewule pemain yang na. Anak napa? Ku dewule pemain yang anak na. Apo napa? Ia pele ku apo na tiamai nga urusan nama ni puang ni. Apa nule itu nak gagah pacaramnya si munrin pacaramnya si munriku Pak nasabak memang agama dia nawat diki mapet tu maperingerang dia tu nawat diki jauh macarama ko ya perinsiku Pak sederhana matil pula gitu makutana tiapa aja meromok siap pereng kak berna cau derowi te modelik nama kada magar modelik na tudang dito na coba maarunak tilput tiap aja makutana tapi prinsipnya ya ko ulemi semui de kulayani ko siap perengeki jadi alele na lagi tahu dewi tay na makutana lewat telepon ubali tiap aja apalagi ko si oloni ya ko sifat dua sifat dua tuh nih dewi te lagi ucara maya apalagi ko wita nih karena
Jadi dia nawat diki di pacarama Pak Madodo ngati nak kada cuma do dosa dinya wala macarama kro cek dek mitau. Namu atu cek di mekomelo mengak mana? Daripada mege nama doca mi. Tah? Mege nama rimak bawang mi. Kiro kapang. Ini teman-teman lebih ke kadir. Artinya layala menimba de Cina si dia yang ini sampai kan maka ada pakalu atau biji kong kemului supaya ajar mega susam. Apa yang terima pakalu abiowi. Namo anu madece waktu itu manca Yesus Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lebih ke hadir. Jadi inilah perjalanan tim Armada Safari salat berjamaah dari masjid ke masjid, akad tanah, meloki suraga-raga di cengi. Meloki si pakaroroa di masjid meloki si patirua lalam madeceng. Meloki pakanjaki asi sumpungengi nasabari. Nawat dingilolong dicin na lino na niya dicin na akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Syahiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perkataan betul? Jadi ya. Teman-teman lebih yang hadir sebelum saya turun, pertama kapal itu kaki maka dari tim Armada Safari salat berjamaah ini Pak,